Kakinhon seng bhalang jong kamau sanram CNRD block kala rai ban pensange no ya ka jinglet tor sha secretariat kabla thamu ban penlong kom kadak jong ka jing persha ya ka rai jong ka sarkar ban IT hakasai computer limited ya ka kam ban sam boarding electric habo kamau sanram subdivision haba crunch kilat pathai khubor uba tingshan ransang ula pintep baka kinhon kala shim ya kanika rai hadian baka sarkar kala rai ban pensange no ya ka sai computer limited Menteri Kam Hapo Kamausan Ram Subdivision. Nakaliang chairman ke kinhon ulapin pau ye ke jing sngongo ba jingya ro shabaro ki patba kinong yalam shnong bat ki para seng bhalang kumju ru ye kinong yalam jangka central body ki bala ai ke jingya trelang ka bapura bat ka bakhlan ha kani ke jingya ki Ulakin turu ya kipat ba bakin omsiu ya ka billboarding electric hadu ba ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kan wan shimti biang ya ka jingsam boarding hapo ka subdivision. To sa sisen na pelang jini ka kinhuan Sumbalang to bahap po jang ka mga suram blok ni penpau ka jing snow kaman to bakrang namar ba hakajiyat ti ka jingi hakini ki nyaw banay ka ladap hakbedai ba kini ka mat jindawa ka jingi kum ka kinhuan Sumbalang na kapata ka jing persya ka jingi ya ketika saya komputer limited bad isnyokmen shubun panakliang jong ka sarkar menen kasni kala ai ya dicoba bad isnyoban ai ke buram na kapenta jong ka sarkar bad kumjuru yo pawa minister hasaba la shashkor ya kajing dawa kajing hakini ki Nriu nyau tadi benai. Dan kalian kejungi kum kekinhuan. Hai kini kinjat sini hari jung sisa. La keren hakilat pakai kubuat. Bahkan ini kah arterik. Ulada kesokar kamai. Ya kenu kejubam. Penlong kejungi ki. Rekat upai bahi barok naik ini kilai tadi kiblok. Hangtai kemar sekretariat. Andrei menen kasni ngelayo ita notification banyak kalian juga sarkar kalau cancel no ya ketika saya komputer limited baterai kam hapo jong Kamausan Ram Subdivision dan kalian jingi kum kekenhuan sa sisen pa ipen benar bahagi bedai bat kekat arterik la syai kasni in pensenge no banlet hantai hakmat sekretariat namar ba sarkar telah ai kejubah menen kasngi tikini gelong kaju pentip paiba baro ki paiba kinong snong habaro lai teli kini ki blok ba lasai kasngi nakliang jingi kum kekenhon in pensenge no ya kajingi ki hangtai hakmat sekretariat ba kebaar nakliang jong kekenhon seng barang ipen pau kajing snyungo kajing ai kublai na kebenta kanika isu ka penilaian lengba jong kiniki hnreu nyo teli ki benai ya kajing kersan bat ya kajing ai ke borman sim haki bedai bat ni kum kakin hon bat ngapen pau kajing snyo ai kublai naik ke bentang barok lai teli ki NGO ke beledan rekat hai ke bedai bat ke isu bat ke baju ai musim nak kapor kamtam ha ke jingai leti ke jingi lengba jong ini inyo teli ki benai bat nga ai kublai ro naik ke bentang jong barok lai teli kinhon kamtam kinoyalam jong kia central body ke belaju ai musim bat ke bejudan rekat ro ki program ki jungi ki penju penlong lengba jo ki benai ki dei bat ki isu kumjuro ngasnya ban ai kublai nai ke benta jong ki MLA ki MDC ba ki dan rekat ki bedai bat kini ke jingdawa ke jungi kum ka pinhon sang balang
Nai kublai ru nai kabenta kesenjuk orang bak senong. Kabangi juya trailang nai kapor haki bedai bat kini isu. Nadu bangi sedang ya kini kajinge ki kajinge. Kirang bak senong barok kibala ya ai ketika niang ketika mon kumjuro kireu rumba kilong kumi kilong pa bat kerpang nai kabenta jong upai ba nabarok lai teli ki blok hakaba pila ai kajingkasan ke popura yang ke kenhon nadu ke pasdang hadu jong ke kapor ke banglayo ban khet yo so jong ke jingjong bat ngasngeu ban ai kublai ru na ke benta jong kitu ki pai ba ani ki consumer ki bomsio ya ke belai hakani ke company Namar day kajing bomsio ke jongpi kapau ba pi ai kajing kersan met bet musim nai kemta jongi nges ngeu ai kublai ya pi namar kajing lakloi ke jongpi ban sngap ya kajing ai jimut kajing kum kekin hon seng balang ba nges ngeu ai kublai tulum lang ya barok kani sim bakani kajing ai kublai ke jongi nai kublai kelum lang ya baro ki pai ba jo kadong kathan ke jingi ki pai ba nai kini ki lai teli ki blok ba ka jing dan rekat ke jongpi ke jing ai men sem ke jongpi ba ke jing kersan ke jongpi hadu ngeyo ben khet yo so jong ke jing job to blai un ke khu na kam tai jongpi bat udang yalam na kam tai jongpi hakikam ki ba pi pitrei haki snong ki jongpi pada kelang jungi kom kekin huan nye pentip hakmat jongpi ki pai pa lani ki consumer namar ba nadu menen kesni ilayo ya ke notification ke banyak kelang jong ke sarkar kala cancel no ya ke company hapo jong ke Mausram subdivision namar kata na kelang jungi ni kerpat ya pi ki pai pa lani ki consumer ba Pimdai ban siwi ke bilai ha kani ke company lada kat lada bak kani ka MEPDCL kampat wan ban tray hapo jong ka Mausram subdivision da ka basai ikentu ye pi ki pai ba pimdai ban lik siwi kani ke bilai lada kani ka MEPDCL kampat trikam lani kampat wan trikam hapo jong ka Mausram subdivision desa sisin na kaliang jingi kum kikin hon wat apreng ki jingi nanti ke jingi lengba jong kiniki nyau tili kitnai ko oi na kaliang jingi la tresitom met men sim na kabanta ke jing uat ke jing nam ke jong pai ba jong ke dong ka than jong ke Mausram subdivision hakibedai bat kini ka isu oi nyeledut thia nyeledut dam la lot kisngi ki por lot kepisah handrai naman ngidon ke jing na kabenta upai ba ngim semla khen kita ke baro andingi penpau mas nyo yo blai ule lam balo dan rekat ha ke jing nanti ke jing lengba kini i henyo tili ki benai na kabenta kani ke jing dawa ke jing ya ka hok ka bagi dei hok bat hadu jo ke por nglayo ban khet yo so ke jing jong tang kini kiten ko blai suan